Nā ki ngā kōrero hākinakina he mauri anō kei roto i ngā mahi nei. Koenei te kōrero i te tōna mana riki mō ngā teina Māori i raro i te 13 me te 14 te pakeke. I whakahaere hia tēnei o nā tōna manga i ngā rangi whakatā kua pahure ake nei ki roto o Rotorua. Hui hui atu ngā kaitākaro no te motu ki te whakakanohi i o rātou iwi, tērā hoki te tokorua i haere tawhiti mai ara ia hitreiria rā no ki te whakapūmau anō i tērā hononga ki o rātou, ki o rāua iwi hapū ahurea anō hoki, kei a Cruise Tāngira ngā whakamahuki. Ko te riki te hākinakina. Ko te ahurea Māori te hononga. I get to play for my culture and like, in Australia you just play for your club. This you got to play for something else. It's entirely different. Since I live in Australia, I haven't really got to see the Māori culture like during sports and all that. So it's a good time to come back, especially with all the hockeys and that for the games. That really brings it to me. Nō tērā wikine, tū ai te tono mana ki Rotorua. He kaupapa nui tēnei mo te whānau, Alice. He ara kia hono tonu anō ai ki tō rātou taha Māori. E ai ki ngā pāpā o ēnei kaihana, he hira kia mau, kia u, ki te Māoritanga. The old story, they're Mozzies, you know, they're not really Māori, but I keep telling them, bro, as long as that blood runs through you, man, you're Māori. Just made him proud that he's Māori, bro, and let him know that, bro, you're here, you know, that blood runs through you. Haunga anō ngā aki, hei tā Lachlan, hia waua tonu kia rongo i te hōhunutanga o te ahurea Māori. All these boys speaking fluent Māori, and I'm the one that only knows a few greetings. Yeah, so it's a bit of a step back. It feels like I'm being held back from my culture and what I can actually do. Aha ko tērā koenei te wā tuatahi mo te tokoroa nei kia haka mā tō raua tima mā kotahitanga. I ara mai ai te ihi, te wehi me te wana. Before, I haven't ever done a haka in my life. So yeah, it's just a good like take-in, you know. Gives me energy before the game. Very motivating. When you hear the boys go crazy out there, it brings the energy, you know. It's something that's just like, when you do it, you got to go hard. Haere ake nei e pirangi ana a Ben raua ko Casey ki te te whakahihitanga o te Māoritanga o ēnei tamariki. He just embraces more Māoritanga cousin and loves it. I know he's a proud Māori, but being over in Sydney, being in Aussie, we don't get to connect with a lot. Bring him back and enjoy it, you know, enjoy the moment that he's in, and he's starting to come into his own and the hakas and that, so it's been really good watching that. E eke ai te kōrero, ko taku reo taku oho, ko taku reo taku māpehi mauria. Cruise Tāngira, Te Karere.